pla bienvenut en aquest navet secret de recettes. Oui, que vam partir à la découverte du rei hort popular en la cuisine nostra, le rei dos camperols. Que sabem mantues varietats de ceps qui han un nom específic en occitan. Le cep ou arrauius, le tremolet, le cep negre ou porqui ou enquer le cul de saum. Grands amateurs de camperols, los romans que consumiven déjà, sense nada de certitude tutu, pramu le terme latí que utilisaven boletus que designava le cep ou enquer l'amanite dos Césars. Mes a abisat pe, ne sunt pas totes comestibles. Explico mei però, che hi ha bambi che non. Pendent segles e segles, los ceps qu'èren maupist, reservats aus nesserus e aus praubes, abans de tornar a agarrar super. So de segur, que lo francès a improntat a l'occità, lo mot cep enta designar lo bolet lo mei corrent, lo boletus edulis, qui vam cosinar uei en muleta. À l'aide, Liode, à l'aide. U coplavats e cupats cus vam hica da un chic de gres en io padera. Cus hem udrin coloria, abans d'ajustar l'ai e lo peirassi, e que deixam cose enquer 15 minutes a petit huec. Abisat pe, Fred, ne podem pas amulet sense cracaoueus, que men hei gargalets. Stéphane, que saps quintany. Oh, u cop los ueis cracats, cus cau bate hort. Puix que barreiam la mescla en io pader a huec biu. Que deixam cose a plaser cauques minutes e au moment de servir que calera plegar la muleta en l'assietta.